Saya bangus nadan karena sisa hal. Ya
paling kang dipura. Angan-angan ngeri keramaan luar kadi surya kadi pendikan nang mega ontian ucam ngeri sopawan dasian ngapa ngerumengat ngeri keramaan ya Tuhan ada rebe putra ya Tuhan karena anjel di gade di kanang nada mari waktu di kanang jagat walika ya mangkana Tuhan tian osek di kanangan do beredai
wani resang nade nganti anda sirah mo kangen-kangen mari wonten ikanang sapa mendalu luar gadi tunjuk kekirangan toya Wantian ucang ngeris opawan tesirosang serikaci jaya pang sangka
manira sira setrem sang Sri Kaji Jaya Bangus. Atan kanawane makengaran dia kang cingwi natan kana singsang. Anti menjangjang janggal geri lampak geri sira sang Sri Kaji Jaya Bangus. Penatuling ira sira sang Magaraja natan kanawane iya Mas dia kang cing widakiat lah kena kuwera kena talengan demakerwa roh mengesaturan kiyeki kakante kaya mangke ngapa kanggana rakat kang dinucara lawan kita kaya manggil ngapa pirang dina kunang lawas sampun kalintang yata pejatuh karma sireka kekelawan kita yata tan juga anerbi kanang perati sentana ya kenermitannya sirang kakebi peraya cumucuk mari wantani kanang jagat batu ya tapi peraya ngawangoni kanang tapa berada yoga semati tekan kanang dewata bersama sida sirang kakak anerbe kanang perati sendan mangkana saturan kakak yaya kewala sadurung sirang kakak bepraya lumaksana lakenak pada tunggal lakenai kanang semara yaya Semarang
angan disira dia kancing. Antian sida dinalas rang doon netrani redera sumi jela. Ya dah mawur saturan sirang Sri Kaci Jaya Bangun singa ingani kekak yan mangkana kadi penatu ingani ke ya kisira sekren tetan sida malaikum mawur ada saditu rela pakai ngani ketujuh pada mereka nampak kancing ya, bangga, laki nak tulus akan ganti kanan gitu ya, dan pecah kita kaya bangga, sikire. Ya, dia kancing winda kita, wantian popang risaturan dia. Oke. Rumah saturan ye kisir Dewi Tanu Natan Kanuan ya. Ngapuan aku tandang laran dosa dia. Mangke yatna kita ngamong jiwa permanan dia. Yan tan pecah kesang basmi budet tanpa sesa kita mangke. Sigede. Antian teri ke Dewi Tanu mijelakan ikan nangka witnyana. Ngesang ri keramani resira. Sri Kaci Jaya Bangun semua gancing wi. Ya dah. Antian rumungo. Saturan muang. Amin tu watak ni kanang wong paling kangkabe. Ya dah amin tu. Ri keramani remako ruang bau dia. Sikit. Ya, watak di kana ruang balik kape. Yan mangkana kadi penat watak kita bersama. Antian iri kata sirat Dewi Tanu mijelakan di kanang kawitnya na. Ya, tu anggar makan sidi sembah kuat wajrep muang ri permana. Sigire. Antian diri kekencong kiri kanang jagat keraya. Kumateri kanang pertiwi taler. Apa payu tejo muang angkasa. Real. Ngerip tani risiret soang Sri Kaci Jaya Bangun semua kancing wia. Ya te anyuk ti rupa menadi kanang bertimo. Maka ngaran barong landong natan kana sing seal.
yayi jeruk istri kita. Ayo ta siramang dok yayi. Allah kenak pada ada dalil. Ngana dengireng kaku. Ayo mangedok ayo. Rikapan wika dan teningani ke mangedok kakak. Lakenak pada angli lecet. Mari kena catus pataning desa. Jagat balik